Gospodine Jeremiću, pratili ste obraćanje predsjednika Srbije u Ujedinjenim nacijama. Kakve poruke smo mi poslali međunarodnoj zajednici, a šta su poruke svetskih lidera Srbiji? Mislim da ovaj put lideri Zapadnog Balkana nisu bili preterano iznad radara u svojim nastupima. Svet je mnogo više ovaj put govorio o Koreji, o Iranu. Ti nastupi nisu prošli preterano zapaženo, sa možda izuzetkom premijera Makedonije Zajeva. On je uslovno rečeno bila neka vrsta zvezde ovaj put na zasedanju. Kada je reč o liderima sa Zapadnog Balkana, ima puno dobre atmosfere i velikog interesovanja za Makedoniju i za eventualnost nalaženja rešenja za probleme koji su do sada imali sa Grčkom i otvaranje perspektiva kako za tu zemlju, tako i za ceo region. Ostatak je pre svega se viđao u okviru zatvorenih krugova sa gospođom Mogherini, tako da nije bilo preterano zapaženo u samom holu Ujedinjenih nacija nastup bilo koga od njih. Sad, u takvim okolnostima, da li je boravak srpskih zvaničnika u Njujorku iskorišćen na najbolji mogući način da bi se branili interesi Srbije kada je reč o rešenju pitanja Kosova? Pa ja ne mogu da kažem kako je iskorišćen, zbog toga što ja nisam bio deo srpske delegacije. Ja sam ih video jedan ili dva puta u hodniku. Nisu proveli mnogo vremena u samoj zgradi Ujedinjenih nacija. Kada je reč o Kosovu, bojim se da je prištinska strana bila daleko aktivnija. Ja sam imao sastanke sa 30-ak ministara spoljnih poslova, šefova država i vlada, ljudi iz celog sveta. Praktično samo jedan ili dvojica od njih nisu videli kosovsku delegaciju. Dakle, ono što ja znam je da su oni iz Prištine imali najmanje 25, ako ne i više direktnih sastanaka. Pretpostavljam da su lobirali za priznavanje, pretpostavljam da su lobirali za svoje članstvo u UNESCO-u. Mislim da, sem ako Srbija nije imala sastanke na nekom drugom mestu van zgrade Ujedinjenih nacija, mislim da su ovaj put oni uložili daleko više energije nego što smo mi. Vi ste bili predsjedavajući Generalnoj skupštini, sada ste razgovarali sa brojnim diplomatama. Da li se dogovori i obećanja koje su postignuta tokom tih kratkih susreta kasnije i realizuju? Pa sve zavisi kako je razgovor tekao, sve zavisi kako ste uspeli da uspostavite hemiju, šta ste se dogovorili, šta je konkretno sledeći korak. Nije naravno dovoljno vidjeti nekoga samo jednom u hodniku Ujedinjenih nacija u septembru i posle toga ostaviti narednih godinu dana da nema nikakvih međusobnih kontakata, da nema sadržaja tog bilateralnog odnosa. Odnosi kao i u svim drugim sferama života, tako i u diplomatiji, odnosi su trajna stvar. Odnosi moraju da se grade sve vreme. Nije isto tako dovoljno da samo nešto uvek tražite. Mi to naravno često činimo. Morate nešto nekada i da date. To je pre svega u političkom i u diplomatskom smislu tako. Mislim da ovoga trenutka naša bilateralna diplomatija, pogotovo kada je reč o zemljama koje su u geografski udaljenim lokacijama, nema tu vrstu tempa, nema tu vrstu daha koju ja smatram da je neophodno imati, pogotovo kada su pred nama izazovi, ozbiljni izazovi, multilateralni izazovi tipa novog pokušaja učlanjenja Kosova u UNESCO. Čuli smo najavu dolaska američkog i francuskog predsjednika u Srbiju. Ako tih poseta bude, šta Srbija treba da traži od velikih sila da bi unapredila svoj pregovarački položaj u pregovorima sa Prištinom? Kad je reč o dolasku američkog predsjednika, evo, spreman sam da uzmem veliku okludu da se to neće desiti. Naravno, voleo bih da sam u krivu. Dobro je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država poseti Srbiju, ali vrlo sam rezervisan prema istinitosti takve tvrdnje. Što se tiče francuskog predsjednika, tu stvar već možda može bolje da stoji. Ja nemam konkretnih informacija o tome. Francuski predsjednik je važan evropski lider koji je dobio snažan mandat od građana Francuske tokom ove godine za bitne reforme koje treba da u Francuskoj sprovede. Ne znam da li će imati
vremena da posećuje Balkan. Ja bih voleo da ga ima. Isto tako ne bih se kladio na to da će ta poseta biti u nekoj izuzetno skoroj budućnosti, ali u svakom slučaju to su velike prilike da se osnaže bilateralni odnosi i da se naravno razgovara u regionalnom kontekstu o stvarima koje su za nas od velikog značaja, to je pitanje Kosova i Metohije. Međutim, mislim da je ovoga trenutka vlast u Beogradu opredeljena da se na jedan drugačiji način ophodi prema kosovskom pitanju, isključivo u okviru dijaloga bez šire internacionalizacije. Mislim da je to neka vrsta prećutnog dogovora koja je postignuta. Nisam siguran da to za nas predstavlja najpovoljniji kontekst, ali za to se pitaju i za to su odgovorne vlasti. Gospodine Jeromiću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.